Bishop Kisembo ibyo bigambira hamukoro go kugita abagore hamwe no kutaha imikono muri Kigunda Kisoja Cyenjojo district. Bishop nagira ngo abantu bakuciro ubwingi nubakunda kubashabira kuciro kwitise byabo. Kutuke kreninga kutoka kreninga basi yari tubukora namwe ngeze ngepora so saba ko mutu basabira ko mujunwe nimbasaba bari muno ngo muzemu mpaka hampero ko kumaragana mu iso ga bishop n'abantu ngo uguhona yericiro kwera ricera ahabwa abana bari gushurwa bakira bato katanguza ine yacu kweka na mukando bwani 13 tasoko ngomuna kusa reka tora mbona Sabana aba kusura wale bana bato bekara babanza bakule muri university kubagera baswera abatunjira umugisha go kugitwa basimira hangana baho kubakwatiraho ikinde kitwirobwire bwingi yesitore bato maka basimira hanga bwecyo yakikunda tukabika hamwe kandi n'abatusabire yono mushija wanje tukirize Silva ndakusema mwami wanje wobare tubasa kumusumba burera kandi nyongere nsime n'abantu bona ababasa kutubera una munonga hunare mu butume tesa aye bare mukama mumishe shinte cyatukorire umugandi umukikuru w'imyaka 9 urukurwo mu cyaro cya Mpocho mu district ya Kibare ashabire minyeto mu ihango kucendezo kurya bisikire no kurekeraho kwikwatijaga babane bendo buhangazo mu nsomo ebi abagambira ryahamukoro go kusima ruhanga wa mutambiro butwaneka yeyona kandogwa akafurika kabara bo kuferwa umushija wo mu rutaro amwaka gwara kumirwe nankagana mukaga kandi ubuhangaza nabutaha kurya ibyenzarwa bakaheka yanje obutwa abantu mukaga ati bamare myaka ena mukama bashumurwira takagira umuntu no wahindukaho nicyo nasimereranga mnonga ntine bukango ntine bugarukiro ebyankorera bwo kumutina niko konga bideme gabejo nindya ekiri kwatikana abanyoro babyeta ngo nebicece n'abaganda itwentigeta ebihaza niyo myungu nimbiteka bihimba namara kubiteka nyuhure ntasubane turyeje ekindi nyongere nshorome shuyega na dodo ndeto tushuta 20 tasafuriya tucamuke ndetete mumpindure nteka suwane nekitakurita hasire muno nicyo ndikutya kurisa nikwa nyuma yawo ngaburira abana barye kamuhogo kako nkateka mushojo nkarindeje nikamara n'ibiro bibiri abana bashari yari kamuhogo ako karya mushojo nahinduraho ko ngo abana bagiro kubabaho byabyozi ni hamwe ntetere nzanike hanyuma mbukarange mbushe kure mbuto mudodo natangara umuringo gwo minyete birebere ukunde bisikire hamwe no kwekwatijaga nabwo cyo ninterere minyeto yanje bejukurubanye nabejukuruza okutina ruhanga kandi bakorobera abazeire kandi bakagenda umbiragiro ebishemereye ebindi kugamanka zishahi binatine nke hareki bicho bishambani na yahaneki bicho bwibi na yahaneki bicho kunuga rero umugire rukundo gwakubira atale mukayikuru no wemba baza abantu no kugonza abantu yakwirata cyane no munsi bayito habo kugonza ruhanga yakara munsi na gonza abantu na tulera kurungi na tukora kurungi kale Reverend Innocent Kwarija orumutabano w'umukikurogo nawe nasima ruhanga bw'amagaraganye na umuntu wabo tine kutina ruhanga utakutina abazeire bawe tokutekwa kuhangara abo kuba abazeire nibo barukuterera okwerinda bakakuterera engesho nungi bakakuterera rukundo so noza kweshanga kakubota borobera noza kweshanga wamarira kubi Gashakwa Daniel Bingana na Ambrozo Nwagaba Katoto.